Dobrodošli nazaj v Minecraftu, druga epizoda. No, pol mesa. Hvala. Evo, da majnat lepo. Najboljše, da bi šla tu minat. Kje ti majnaš? Tu, ja. Da imaš kaj točo? Sem manj. Jaz pa jih nimam. Sam. Jaz bom si hitro še meč Znaš naredil. nekaj premoga s sobo? Rabiš... Kaj? Kaj sem hotel? Ja, sablo, ali pa kaj? Ne, nič. Pickaxe. Kar je pikec, ja. 3 pickaxe. Upam, da to dosti. Hoče bomo mislim, da je igrala tudi, ko nam snemala, ne? Ja, verjetno. Pomembnejše stvari. Kopljem, koliko hitro lahko. En torč. Nimam. Daj kopl ti dalej. Ej, si gre narediti set home? Ne. Bom probal. Zakaj si vzel premogo, če si že ti rekel? Če ga nimamo, bom ga naredil. Jo. Hop. Da prinesi mi krov. Ja, takoj. Ej, našel sem toti kovl. Jaz sem zdaj naredil. Kaj boš? Naredil premog. Pa ne rabi, zdaj sem videl že. Pa dobro, zdaj bom. Ali prinesi mi nov pikeks. Ok, pickaxe lahko. Kaj? Pickaxe ti lahko prinesem, ja. Koliko level si vi? Druge. Hvala, glih, samo. Zdaj vidim, da sem stojil. Sam dole koplje. Ok. Dol. Upam, pa ne bo lave. Ja. Prav lava je v redu, tudi pa ene strane. Imaš torče? Ja, Daj, naredi. če ti imaš tako temno. Ja. Oj, laga malo me. Fest ali malo? Malo. Torč. Hvala. Da, hitro. Kje ga imamo? Ne. Ja, ne gre hitreje. Aha, zemlja. A les ali sem mislil, da je les? Isti veš, kaj je. Spawner, no. 5 stran, daj torč. Samo 10 blokov smo nad bedrockom. 8 blokov še do bedrocka. Zakaj pa gremo tjem dol? Ven.
Pa, 6, gledaj ga. 4, 5 stran. 3, 2, 1. Ja? Ne. Bravo. Ej, Aha, iron. Ja, Petrok, ja. Ja? Ja, ne vidiš pod sabo? Pa ne skočim. A, pa res. A, on tu zgoraj začel. Tu nekaj. Pa joj. To ti tint. Redstone. Rabim torče. Kaj jih nimam. Ti se ne. A, Iron Pickaxe za redstone. Iron Pickaxe. Čak imam samo polno lesa, lahko naredim Iron Pickaxe. Koliko imaš ti s sabo? Lesa? Ne, Irona. Nič. 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 Ti si ga prej pobral. Wow. Oh, ej! Mislim, da sem našel diamonde. Res? Ja, res. Da, ne, jave. Res. Niti Iron Pickaxe ne imam, ti pa že diamante. Lol. Da vidim. O, carsko. Pa še iron. Redstone. Iron robim, ma res rabim Iron, ne. Ker brez Iron ne bom mogla spod diamantov skopati. Ok, to je najhitrejša serija z diamanti. Samo res. Če pa koliko pa jaz bom jih prekopal malo, mislim prekopal. Skopal koliko njih. 4 so, no pa mislim, da bo jih celo 8, če se ne motim. Ali samo 4, ne vidim. Yes, Iron. Mislim, da so samo 4 diamanti, ja. Ampak dobro, nekaj je, ne? Samo nekaj bo. Ok, to je dosta Iron. Oh, jesi ti. Za 2 pickaxa bo. Lol. Ni treba. Wow. Sorry. Ja, pridi sem po pickaxe. Ne rabim. Iron pickaxe, ne rabiš? Hec. Kje ga imaš? Mislim, tu bom ga zdaj naredil. Samo ne še spajati. Jaz diamante skopljem. Pridi sem, ja. Jaz ga ti naredim pickaxe. Korekt. Tak, tu imaš ga. Da, naredil sem. Lol. Mi je sedaj en padlo. Gold, pridi gold skopati. Hej, upam, da ni nad diamanti lava. Ja. Redstone. Oh, I have a diamond. Koliko veh je, pa mi pove, regi. 4 so ja. A čakaj, raje bom skopal. Ja, gledaj, če še kaj tam. In? Nope. Ne pa našel redstone. Kako dolgo še snemamo? Nekje 2 minuti. O, samo. Ja. Kje si level? Jaz, 4. 6. 7. Če z diamante samo koplješ. Pa redstone. Kaj pa ti ustvarjaš? Nič ne stvarjam, delam isto, da ti delaš. O, lapisi. O, iron. Jaz pa še našel premog. Ja.
pa še redstone. In tako sem postal 8. level. Ok, jaz grem home. Sranim diamante, seveda. Evo. 2 minuti samo hodimo gor. No ja. Lahko naredimo tiste stopnice pa jih Ja, damo. to si moramo. Saj bo. Greš gor ti? Ja, prijem takoj. Ka končamo potem. Ja, že bežim. Čakaj, ta peč še vzamem pa to. Samo malo, tu še peč vzamem dole. I'm coming. Ok, jaz sem česta naredil. Dobro, bomo se Ja, bomo to imela sortirano. O, to je redno dolgo hodiš gor. Tukaj bodo kamnine. Dragoceni kamni pa to zdaj. Ja. Tudi hrana. Torči. Oprema. Dobro. To bude za to serijo. Še boš kaj povedal? Se vidimo naslednji. Ok. Mogoče bomo tudi snemali en server, ki ga igramo, ker smo postali pred kratkim policajev. Ok, nasvidenje.